Assalamu alaikum belek canlıkların görüntüleri. Ben hazır şunda otur hazır videomun anday. Zapsızlar yatkan iken buna vantinan buna başı hazır şunu bekitip buna onu. Buna antena momda antena cazap koydum. Nakey. Bu antena cazap hazır alıp kirip televizorga saysam 52 kanal tartıp bu da maşin antena. Buna onda 2 bankan ile buna bankalar. Jana Piva'nın bankaları, Soktun bankaları, Ökönün mınanda birbirine karıştırıp jakыныrak koyuş gerek eкен. Oostorunç. Ana bunu şurup menen, muna şurup menen bekitip koydum bulardı. Muna munda elek içindeki şurup menen. Ana oostorun oşa menen antenanın bilen bekitip koydum. Dagap. Hazır televizorga sayıp görüyoruz. Rot. Tak. Hazır mına o televizorun sırtta antena bu. Mına olsa mına sayarlasır. Tak. Mına onu antena televizorga sayarlı. Yemi bak hazır televizor kulçet ettiğiz. Tak. Mına televizor işledi. Tak. Hem mına o antenadan maşın. Hazır cazağımız. O antenan apkal öyle. Aynek apkalelim. Buna aynek ilk böyle. Bak aynekte tuttursun bunu. Bak. Tartatken. Buna şu antena tartatas. Dönüne kol koyacak antena. Только, к сожалению, она не... Хорошо, кушает хорошо. Готовится... Buna tuptunuk böyle tartatken bunda. Привет ей передавай. Ну, иногда, конечно, добавляю что-то свое. Это очень хорошо. Ты знаешь, что я тоже люблю всегда импровизировать. Вот, в этом мы с вами хотя бы сходимся. Я считаю, что невестка Татьяна, потому что, как я знаю, Элеки сын канал тоже Татьяна. военный.